Israel le Hamas inkara buaina kalme kan hriatthiam theinan Tuna Israel politics din mun le Prime Minister ni mek Benjamin Netanyahu chanchin tlem kantar langanga chuan khovela intelligence agency Hlawhchham berpol chanchin ngainom tak nut chhia tu Israel Intelligence Agency MOSSAD a Hlawhchham tamayem ni ti zona le ngai dan om theite engemaw chen chu aron changin aron soifiang Tuna Mizoramah kan politician larberte zinga pakhat pural du oman IPS na ban sanah Congress Party yazomkum Lok Sabha MP atana thlirin ani kum sangkha jakwa somriat pali khan Benjamin Netanyahu hi Israel ambassador to UN atana ruat ani chumi hma chuan Israel sipai special force sayaret matkal la officer ni in operation sang-sanga alo tel to thina Jonathan Netanyahu po commando officer tho ni in Uganda ram Entebbe airport Israel khwale tui hren be te chan chuana operation han nei lain ka hlum mani nge chutianga commando atran laia Palestinian firfiak te ne na inka na voi tam tak alo ma chon to awang le ngei po achan pha hial awang chuan Benjamin Netanyahu aril ruwa hian an mani beitu Palestinian te tharum ve ka beilet ve du na le ne ngei du na alian hle ang ti hriat sa UN Israel palai ani lai le chumi hma dei po in Israel in Palestinian te laka tharum mang ve tura dikna an nei thu au puina sa thin hle UN palai ani to lo hnuwa Israel politics sa in mang chovin sangkha jakwa somkwa pathuma Israel far right wing party Likud party chairman atana thlan ani anram parliament Knesset leader of opposition ni na hachel ngal bok heng hunlaya Israel prime minister Labour Party suai tupa Ijak Rabinan US President Bill Clinton arem ruat puina in sangkha jakwa somkwa palia Palestine Liberation Organization PLO ho tupa Yasser Arafat in rem na thuthlung Oslo Accord assign puya chuan juda kulmuk ho le right wing politician ho rilru atina in atithin rim hle sangkha jakwa somkwa panga Prime Minister Ijak Rabin hi ka hlum mani tahiala ahnu sangkha jakwa somkwa paruk Israel in thlanpuya ramle nam hum haltlat du tu atul chuan namdang le ramdang laka tharum man ve mai po du tu right wing party Likud party in Benjamin Netanyahu kai shuayin sarkar an siama atum khatnan Benjamin Netanyahu chu prime minister ani sangkha jakwa somkwa pakua in thlanpuya an party han chakzo tak lo hnu in politics a cholsan lai loka ma se chol rei lovin tunma alo suai to thin Likud party bok alet le Prime Minister office achua san atanga kumsom hnu sangni pakua atum ni nan Prime Minister office alut le chuta tang chuan sangni somni pakhat thlenga chol lova Prime Minister ni chun zom charin Israel history Prime Minister thuthleng luarei ber record asiam tahialani ramle nam hum halnan le hum himnana achulani chuan tharum man mai po du tu ani angin Prime Minister chung hian Palestine le Israel inkar hathalo hle khovel ram sang dodal naka ra Israel hian Palestinian te chen na huam chung West Bank Juda te ha chen tirin in asak bel na sa hle tin Iran in nuclear ral thuam anei lo na tura Netanyahu malak na le MOSSAD te chet na ngainom tak po soitur om nual bok ramle namhum haldu tu judami pui tamtakin Prime Minister Netanyahu hi an ngai san lain ama lo tu le soisel tu tamtak anom ve tho boka politics sa ama tu le beitu tamtak anom ve bok chungkara chuan sangni som paruk khan Netanyahu hian thamna lak thu buai mi bum thu buai le rin omlo thu buai te pu na hatoka
Israel police in kum thum chung zet an chui nu in heng pu na pathum theih thutlinga nga in sangni som pakua a ko ta an thlena chu thu buai chu tun thlengin ko ta ngai tua alani Israel politician thave tak tak tun ma Netanyahu po la lo am thin le a minister te po lo ni ve to thin tam takan oma chungzinga chuan prime minister ni chak ve tak tak le Netanyahu pai thlak hrim tum tu po anom nual bok ram zim te ani chungin Israel hian political party han tam hle a in tlangpui party malin sarkar na an siam thei ngai lo tluk ani changni som pakua April in tlangpui party mala sarkar na siam thei anom lo baka sarkar na siam tura thok ho thei pol po anom lo hrimhrim September thla anin thlang non le a chuta po chuan party mal le tangrual angpo sarkar na siam thei anom le chuang lo changni somni March thla anin thlang le a chuta po party mala sarkar na siam thei anom lo siat mutam ber tu Prime Minister Netanyahu kai hruai Likud party le an hnuai chi ami Benny Gantz kai hruai Blue and White party ten tun ma po in biak na lo nei to ma se Benny Gantz hian Prime Minister ni ve adu tlata wangin in rem na nei theilovin hanom renga ma se hetia zona voi thum zet in thlan na nei ani tak nu po a tu te party ma in sarkar na han la siam theilo ve wangin in thlan non le po in om zia ha nei do na halan lo wangin Netanyahu le Benny Gantz te hian in rem na han siama kum khat le achan ve Prime Minister in ni chok phot tur le Netanyahu chu Prime Minister ni masajok turin anin rema Netanyahu Prime Minister ni chungin Benny Gantz alternate Prime Minister niya Defense Minister ni bok turin anin rem Benny Gantz hi Netanyahu Prime Minister na hnuaya sangni som pakhat ta tanga som panga chunga Israel sipai lalber Chief of the General Staff lo nito ani Defense Minister ni po aphu in hain mehle leader pahni te in rem na anga sarkar thar chu lo piangin Netanyahu bokin Prime Minister office Hlawhchham zom ta zela ma se kum khat po aral ma Benny Gantz Prime Minister ani ve ma in he sarkar hi thria ani in thlandang ma chon le turin anin buat sai sangni somni pakhat March thla kumni chunga avoili na turin in thlangpui dang an ma chon le party mala sarkar na siam thei anom le chuang lo sit za somni omna keneseta sit muhnember party Prime Minister Benjamin Netanyahu party Likudin sit som thum an mu sarkar na siam thei tura sit mamo zat somruk pakhat zat ve an mu phatrep chau ani Benny Gantz party Blue and White in seat riat le Naftali Bennett party Yamina ten seat sari an la Yair Lapid kai hruai Yes Atit party in seat som pasari la in Netanyahu party an hnai ber thung heng seat nei hnem deuh party pathum te hian Netanyahu thopui an du lova Netanyahu tel lo na sarkar siam turin in biak na ursun tak kalpui chho ani party te naw dangte zinga Netanyahu thopui tu le nam le ram hum halna na tharum man mai po du tu hanom ve nuala ma se sarkar na siam tura seat mamo zat an dai lo tichuan seat nei tamber dot tu party leader Yair Lapidan party dang leader te dor kwalin sarkar in trom Netanyahu tel lo na sarkar siam pui turin asoma party lian dang leader te zinga boruak nei lian pahni Benny Gantz le Naftali Bennett ten Netanyahu tel lo na sarkar siam chu tha anti puin andu pui an pathum hian Prime Minister ni chak le phu ve nia in hria vek an ni ma se Benny Gantz chero in Prime Minister ni kher lo po ahnial ta lo tichuan Yair Lapid le Naftali Bennett te Prime Minister in ni chok turin anin rema sit som pasari nei tu Yair Lapid ain sit sari chau tho tu Naftali Bennett chu Prime Minister office lu ahma satura ti ani
Prime Minister Thar Naftali Bennett hi Benjamin Netanyahu wa Chief of Staff lo ni to le Netanyahu Prime Minister na hnuaia Minister te po lo ni kwal ve hrep to Netanyahu an politics sa chom seilen ti po a soingam tur chi ni in ani po himidu ro rum chi tho ani a atlang valaya commando officer lo ni to ve tho ni in ram le nam hum halnan le hum himna na tharum tho po nial lo mi ve tho ani mase Netanyahu pai thlatur shima in som khom chop an ni awangin an sarkar siama Arab Party te hantela Palestinian te nena in rem taka omdu tu anom nual bok ideology thu mun nei nilo na chu in lungrual taka tho ho reng thei alo ni ho lova beneta kum khatha Prime Minister man or ti in sang ni som ni pahni June ni som thuma an sarkar ke darle a in tlangpui dang ma chon nan ngai le ta in thlan na nei ania sarkar tharapian ma chunga Prime Minister lo ni turin yarlapitan sang ni som ni pahni July ni khata Prime Minister Office alua ve thunga December thleng Prime Minister Office hi alua November thlatir nikum sang ni som ni pahnia in thlangpui an nei le a Benjamin Netanyahu a party in seat somthum pahni muin yarlapita party in somni pali an muthunga yarlapit te lam hian sarkar na siam thei turama MOSSAD an hui khom thei lo lain Netanyahu te lam right wing changrual national camp tia in vuaten Knesset member somruk pali an nei thunga tichuan Prime Minister ni ber record siam to tu nam le ram hum halna na tharum man mai hre lo tu Benjamin Netanyahu bok chu December thatopa Israel Prime Minister ata na laklu ani le ta ani he sarkar thar siam tu party sang zinga party pakhat religious Zionist Otzma Yahudit party leader Itamar Ben-Gvir phei chu Netanyahu ai ma thudu rummi tharum nena rik ngal thuai mai du mi ani a juda kulmuk rualin religious Zionist hi in thlangpuya sit som palila yan pek ve wangin sarkar na siam tur po hian atangkai pol le apoimo pol an ni a an ho tu pa Itamar Ben-Gvir hian National Security Minister ni na a havin achang ve nge hetiang miro rum lutuk National Security Minister India Rama Home Minister kanti ang an nei hi Israel Rama Palestinian cheng ve tele Palestinian te nena in rem taka om ho du tu Israel mi puite tan chuan a hel omin a hupur omang reng hle a tin khovel ram sang changa Middle East din mun clear tu te po in Israel le Palestinian te inkara boruak thalo alen bel ngal thuai an ring deuh thum vek bok rinlok ang nge yin Palestinian te laka an chena a West Bank ka juda mi pui le sipai da belzelin Palestinian te ne na hanin kara buaina chhuak de urenga tin Muslim hosa khomun thiang hlim is Jerusalem ma om Hlawhchham mok sa po Israel police le mi pui an lut chhauta zeu bok heng Palestinian te nek zonga Israel sarkar thar chet na le malak na te hian West Bank ka Palestinian te mai baka Gaza Strip lama Palestinian rural tu Hamas firfiak te po ati thinrim ngei don ani ti chu hriatthiam ani a Israel sarkar thar hian Hamas ho a chhai kolkwal vel ni te po in alang jok hetia Hamas ho le Palestinian na chhai kol mek lai hian Arab ram ho sa Saudi Arabia ero Israel hian na bechelo hle a US India le Europe ram then khattenen ruah man na nei hovin in sum don ton na tur economic corridor ro pui taksiam tura malak na te po an nei hialani America le Europe khomwal pui te Asia khomwal pui ne na thun zom theina tur thatak ka oma wangin le hausak na le thiam na lama ma hruai tu an ni boka wangin Israel le Saudi Arabia hi India le US in han ngai poimo in an betha hle a in rem na thuthlung mumal takte po ziatir thei an be se
จุติลายินอิรันChina le Russia ero in chu hlawhchhing lo turin nan du hle a thakalta September thla UN General Assembly nei zota ka thusoya Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu an Saudi Arabia ne na anin kar thu le Iran chet du dan turte chiang takin na soilang ti video masalama po kan hriat to kha Israel le Palestine nanin do chiam ani chuan Saudi Arabia in Israel ne na hanin biak na han ti top du mai tura Iran hian an ngai ni inalanga chumi tur chuan tuna Hamas ho chet na hi Iran hian a tlangpui ngei tura ngai ani chuti lain US European countries le India ten Saudi Arabia han biak ve reng boka wangin Israel le Hamas in be na hian Saudi le Israel inkara boruak chelutuk awm tir lo theih be sei ani a chuwangin Israel hian Gaza run po a thul pha don lo ni in na lang ti chuan atlang kom na chuan tuna Israel sarkar nam le ram hum himnan le hum halna na tharum tho le in do mai po poiti lo sarkar hian Hamas fir fiak te in kul na mun le rawan rel na kumtam takkalta atanga Israel hoya rocket an ron ka chhuak fo na mun Gaza Strip hi an kuta atanga hne chua obbe sak an chak hle ti a hriata arun masatu ni ero khovel hmuah thiam lo chan na ani si awangin kamei rapse ka chukang tia rulin mi a chang ran angin Israel hian Hamas in an ron bei hun hi alo ngak reng ni in alanga khovel kiltin le mualhla tak dana an hmel ma te bi rupo chui chua ka da thazat zat thei MOSSAD agent te hian an then om maya thil thleng an ma ni be tura an hmel ma hlun Hamas ho in buat sai na hi an hriat lo arin om lo Hamas ho tehna taka chan na an pek nu le Gaza an run nuwa Israel hian khovel dem an hlo viawangem ti le Saudi Arabia ne na anin biak na hi engtin nge haom zelang ti te tin Iran nuclear program ti Hlawhchham turin an che chhun zom zel theyang nge theilowang ti te thlengin hunin alaron thril zelang hetiang lam video bengwar thak le ngai nom tak te nen in mu chhun zom zel kan tumanga tunata ne ro chuan heti chin hi ni le report se next video en mu le theu kan tum don nia chumi ma chu mang tha le rivek phot ule